Assam Midday Meal Cook Association na tumpen Guwahati rong supialong kachisong asay kedeng. Northeastern Silonijan Forest Range atum deep saikya phan kaphiria jok aron ripen kalikala ason kiponta amek chidib dun het. Biswajit Das ki thitangai pum kilong. Karbi Anglong Live Prime Time abirta long penili sami beauty bepi non birtang ton pen arjiponi tha. All Assam Midday Meal Cook Association atumpen bainong nang pabat nang Jipura Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma phan pinpura lotame piponlo. Bontame piniarni anta bainong kapabat ponjie phan thangnat alam kavedera jok sai jokje pini Guwahati rong supialong amat kachisong sai deng ponang koklo. All Assam Midday Meal Cook Association atumpen pinibangso kachisong asai kiding ponalong ASMD MCA Amaiphu Sobita Bora Chunbang Trisna Nat Lapen O'Neill Rong Pia Tumpen Kachipatir Piponalong Midday Meal Cook Association ani Marlia Tum Cheto Dun Petsi Guwahati Rong Sopia Long Intang Kring Pen Kachisong Amede Pathe Ponlo Labangso Kachisong asai kiding ponalong Jesemet Pet Achiklo Bainong Sikasuri Sirkebra Parutro An Nang Piponang Jilepen Sorkar Pen Soarlo Pan Kirap di pipon askim do an setami nilitu mapanta nang pipon ang jipusi airset rung set pen kachisong ponahut kehang taram padoponlo. Nilitu mapana cheklo abay nong nang papat nang jipura kedam tanga porahut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apan panong si pinpura lotami piponlo. Bon tami thang naralam kavitera jok nilitum pinisai jok je jesong chun nang koklo. Nilitum ta kupusi masabbe da bainong penle kiring puma. La sinilitum aphan bainong nang pabat betik takke nilitum akachisong tami ington pon pilu pusi pherang kietum pen karju pon hut nang thandun. Tani tumpini dak protibat lagi kuri la si biliar ni kedak na chitong dundek nai la pen itun kidang ni mali tum ko an makisung la sola putak ya lang li chini sita ni litum pana chini ne so sina panung tip sido biliar ni ka lang li dak mang betik ke ni tumpini ke jupan tak sita me mate narus ni me dak sini tumke sang tip sido mate ni tum chisong ko mi sini tumke sarapan ni tum kacing hon ke sini halang kan kalom na kacipi bangsa sita sarle phok patai sile ni mali tum kiduk kipoy alam nang matana batay sidang umateng nitum apor do OF ni tikai susinya lain kan chening dilo amar dormoha matto 1500 টাকা এটা মাননি আজিলৈকে আমি দৰমহাটো আমি কি কৰিব লাগে আন্দোলন কৰিব লাগে 1500 টকা এটা সামান্য মাননি অসম চৰকাৰে আমাক দিবলৈ টান পায় চেন্ট্ৰেল চৰকাৰে অকল 1000 টকা দিয়ে আৰু অসম চৰকাৰে আমাক দিবলৈ টান পায় আৰু সেই কাৰণে আমি আজি আন্দোলন কৰিব লাগে আমাক অৰুণোদয় লাগিব আমাক দৰমহা মুকলি কৰি দিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে কৰি নিদিয়ে আমি আন্দোলন কৰিম Pini labang so kachisong pona sai kiding ponalong malom so porahut halapu law and order atumpen khangdun cheklo. Bon setami ni marli atumpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan. Chetonglong vek nangji adhemani litum akido akisong bothak chethanlong nangji pusi ni marli atumpen ke hangkami paduponlo. Bon tame halapu Assam Chief Minister setami akaprega sai kedokok penajok alar abang pukaprega phan nang pachetong dunsi. Ni marli atumpen pinpora lo abangki pajir dun longlu. Ni marli atumpen pini akachisong ponalong bainong nang pabat ponang chi puaputak. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan ko ansi RDP ponji maki muaporsi chinipung. Dongkamukam pen BTV Karbing Long Line. Forest arlo ki do ana sona mung kelang chari je phan lapen aron re pen ki pon kang huwa son do an kinep dun je phansi forest sai kamalong ki do sai phu sai phia toma phana bangke achi klojon wang Karbeng Long Thomas Council lapen Assam Sarkar tumpen bainong pipon bomlo bonta Silonijan Northeastern Forest Range toma bangke aron alu mate tipi chalana weapons tame deep sai kiamen ki andam lote aron alu dono na venon kalikalang hormule pons tame atra bangke khangdun hilu Lasonsi Northeastern Silonijan Forest Range angkang number Bogamati along Arlong kilok David Phangchok ki boy ke pangsong tang Arlong kilok Deep Saikia agari thangarona lo mate tipi chalan avi pin pensi David Phangcho amen en pen arniwang Arlong kilok ke pon kanghu forest atum thekdun longlok aphita langdun prongsi
ปะปนลงบอมโลบางโซโบกามาเตียลงเป็น mining order TP จัลันทั้งนัดอวิปินเป็นสิดีฟไซเคียบางเกจิมิดมีปินเป็นสิฮาลาปูอาหารลงบางเกปอนจงคูบอมโลบางโซปุถักเพรังเคียบุตุงตุงกะฮุมรีดามหุดอารอนาโลเกโดกาเวอปุถักการจูดามหุดบางเกดีฟไซเคียเกทันดุนจีกาลิซีการิอาโลจิลุดามจอยซีกาจูลีটিভি চালানো কোট দাদা করতে টিভি চালাবো না 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 আপনি কোট 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 কেন বসতে বলি আপনি টিভি চালানো কোট শুনে এই চুপ নাই পাথর সল করে আছে নাকি ওই পাথর সল করে আছে নাকি Halapu deep saikia arlong kilok kang hupon agari humni a driver atumpen nang ke pachini don ke labangso arlong ke Arunachal Pradesh si ke ponji la pensiloni jan check get along ta deep saikia pu amenle ke thanote ke damlong lo pusi pherang ke thingnu ningche Napiti ada polis kita along ke mana sono omuk sokia puno di anggap pan lanan kagos lang titik ya lang titik kagos lang po enggak datang tipi na phe cing gini cicin ini itu tuar sangok king mati lanan di sokia berarti di sokia pula panan bas lanan long aku nambang polis kita Halapu forest check get along ke ton ke lang vek forest asai photuma bang ke lapu an arlong ke lok ke pon hang jo hang hai aphisitami ke lang dunji aronalo ke lang dunji kalisi chini don de pusi ningje pon thurong nang limen son la nang limen son la dan pro de dag in charge ko mala amen son la dirti tokbi te la so dag wang we ma dirti jang we ma do no helang ta people say dam di la kalau fish dambo de non la puna arlong gari chalan pinin duma we tipi chalan duma kolang maklang tha tipi gari dam tai loke ta ala tipi chalan ka gos maklang tha kagos dani tu nang dego fish depo kona office lo do office dak si do potente la tumpu ka dak gelong si do potente do si dani tu chini unde de te non ke nan tung ke pilo chingki don te la chini unde lo thang dani tu te pilon te dak sangrem kente ha bipon te dak sangrem kente sangrem lo la nombor nang tekang lo nombor la sona na gari koma gari lo laga la pangchu devi thangcho gari ante la jitu la so gari na lo damika mana tong time ni chini unde din ke na tum forest asai photuma phan check get along ke pahon ke ajara son le ponsitami ke pachini don de pinjia phansi ke pahon na acheklo jonwang abainong ki pipon ke get along ame ke pajang dam chot aphan ma Halapu forest get in charge Dear Chu Tok Bisitami Lapuan Arlong Kilok ke pon ki roy pon hangjo hang hayabita kachini donde chekrong de Chokli malo avi pin pen deep saikia Arlong Kanghu ke pon lok apita Silonijan North Eastern Range ACF Pronopteron kilang dunding ke kopini kacharap dun ke dokko ajok tong kilang dunding ma puta mathadam nimian pin TP chalan avi pin pen deep saikia Arlong Kilok Kanghu ke Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanglapen Forest Board Chairman Sarthi Kram Satu Mahin Pen Kilangdun Kinang Sot Koilamati Pen Samson Inti Karbi Anglong Live Amar Jiwan Adawai Kinang Ji Atumaphan Isi Birta Kemi Bangso Adawai Non Ke Karbi Anglong Pen West Karbi Anglong Along Setami Long Pon Ikji Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our size tami do ikji lasi humri ignon amar jiwan rani rong pipi ku dak la harian apanga kisu amar yakong ave tha ave mala amar jiwan na dawai chulo amar yakong da dulo ge ikron da theulo দুটা তুমি মুচলো men ke ke din reng pi so amar jibon ada wa ki penon asak udu mile chia ko ke jing kreng u king sudam tan men asak udam on lo ron thom an lon non pen ka udam on lo na na ku chu thu bom lo ren pi ana kan chu bom lo Klar dak pen kachini jiaphan troxy phaiwe hini trop pho phaiwe Troxy nerkapalong humri ignon. Nonalom akai gi do kidam ka phire mimi ason mandet.
iprang ko pitong man jine mate chetong jine thang ta chini ne nasi kachiri mek pen ke do kinang sot ton si pini chitini phai crazy yarni ada por phai ke ba por malok Bukolia police station ke parlo sunpura tovar krong plik section 4 tovar along inut tara das asopo biswajit das artaningkan crazer cap arong Bukolia natun bastia rong sor kalvar lu kithi tangar pum kelong pon bangso kithi tanga bangar pum maphan ke bokterai tum ka chethan pon ke karkok higher secondary school along si lo charlie bom napen alangni kithi ke saturday alom pen tahai pusi than napen college address pen amatsi kithiar pum kilong napen saturday ni college damlang puta pachini pon bonta ko son penoni kithi lo labangke chini pon penang kachini pamije phan non mat Bukolia police station tum pen ritarli bomlang napen ko son pen tong kithi ne birta ke tok bom huran ke klarda ka birta avelang tuloni pen dio chuna rongpi karbyang long live pini prime time birta ke lapansi kang ton paniklong